wazalendo watukufu wa Komoro, rahma na amani hoju yanyu na zimwendeleeni. Ranyi rowana hanyu, rowandu washanyu, rowandu mahanyu. Ndo urenga zento sasa salamu za hatu rambi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi taifa la Komoro, wajunrobo nze nanu wajunrobo ndani. Nguna jele komba banu riliyo ngasi wanono. Heze baraka za mguna mtume ni malaika. Wakomori si marainya indensi ya hatu ngariko zao. Shayo wajibu wanuhamanda si Yahuja rionese obahanu ikaundo rakaya nombabanu ikaundo ranzorende. Adani nguna jenliye wananyasima opposition ikaundo wa roha wahendaru mwalesi walanzuani. Nguna jenliye wa hunrezo ikaundo wa ziroshea faida ya hensi. Nyezi Mungu wajengie wa waswili hasalama na amani kamgwa benzi. Kwezi watukufu wa Komoro, yuwajibu hojabanu urijeri uonese ukana muaminukana baadhi ya hatu hama maarifa yo mashashi auze fikira zon chashi shayo ketsongeza ikekarijaho bangweni hunu rajara uonesa izo ikaundo rizifikiri. Lelo inu ngari hundrao wananyasi wamba wajitole ya wamba ukana ngwa wanao na mbaezi ya peu wajihisu kana wama opoza shema sikitifu madziro ya rire maonda anu. Dokale lelo inu ba Komori ngari aminio ukana vanu ya uloho bangweni ya zinao neutiho bangweni aminuka wandu wao waili woti sawa. Oka ya uloho bangweni ngujozi na nai shahenda mwendo ngujozi nandro rahane uti ubangweni. Dabo wanu na kanzari waswili lelo inu narikubaliane ukana kale lelo inu ngarambao opposition ngo wandrabo yosa wanabori joba nurambokane mahakama ngawe yandrabo sha ngam aminukana kairi wanu wandrabo walioho bangweni walioho mtanzani rahano wata wa wabandaya homa jomani. Ebanu lelo inu mrujawebo Hamidu Karihila, mrujawebo Buruhani Hamidu, mrujawebo Depute Tosha Deputali Muhaji, jawebo fulani na fulani na fulani mjia mabangani mbandaya hata maudu bajoha mbangabo voti wado siku mjoro hao mabangani mjemu hafilishowa na Wakomori mwambenga mwendao haruma voti. Ngea abo hakika ya Mwenyezi Mungu opposition wa hanyungu ndahu ukaya banula lwa inwe karamba ukana mwinyi baraka na kikina razida no wanyawe ngo banungwa wanao ngabo wajo waka likifikisha wanafiki sho muhimu ngo hobangweni o muhimu ngo utengweni ngwa wanao na yezi yaki fujari wange kwezi watukufu o aminukana hama ngabo zila yao ya bangu ya wananyasi ma opposition walio banu ya wanesa ukana ebanu ema opposition amba wajihundu nzuwani ebanu ihowa kwenda ende warende ebanu efaide joka uparihani hahi hoinde bongengali mtsahao ni kwezi rangu Isufu Muhammadi bwana Metra Mahamudu Baruani ani do opposition walo banu na mfanye mujuza ujoka na faida nensi ne mwanansi rawanu wenda nzuwani we jaja wakenzuwani we shokaya Isufu Muhammadi bwana no wanyawe wakombo waensi baizo dizoritsa hao. Lelo inuka mna ujua mwambe ukanara zidana mwenyibaraka na kikino wanyawe wajuha wende nzuwani kabanaka uparihani hafaida sha enyi mwabakisha hunu ngaritsa hori weneze faida za hensi ne mwanansi baba nusisi karitsina bezwe ya wandu fulani au madzina fulani do wandu wajouri hunulane mbaezin wajouri sahilishe maisha he mwana Mkomoro. Gekwezi nga mumtsahoni nyima opposition mwatsuenda rumwatsudunga na nyino wananyanyo haenda nzuwani na mfanye mujuza lelo unda maudu
roa na nyasi wenda nzuani wejaja wakenzuani weshokana Yusufu Muhammad bwana no wanyawe wakombo waensi baizo dizora jotsa shendo ngotsidoka mru ya kirikite mru no yabova wewe kutsina ndrongo zaho ufanyao kabanu lelo inuna kubaliano kanale longa jocha bano rijari kirikite opposition wenda nzuani shehe opposition watu wenda nzuani yengo afanyao ndrongo indi izo dirizori tsaha shendo ngotsidoka bake matsimbuliano haubake malapizano haubake ndrongo ikawa hata mwana mkomori kanaka ujua ndrongo ikawa ndo za parihania siso muhimu wa hatu objective wa hatu ngaranzo wandu wajori hunulie mbaezi ya peu yinu wajori tole maesha mabu alilifu yari remao mwana mkomori kwezi watukufu wa Komori doka ngetsingo bidirdoji makinisha haukayanga mjoka naye Komori zenzaya ngizo zinji imaesha madziro ngayo menji yabo ekalelo inuba pulu ambabiza wandu wamezi wajewa de wandu ware wandu horiho yautsi mastanjabu tukayanga risikiti hao usiku wa lelo juma ya lelo yaho wananyasi ma opposition wajiunda waruma lesi walanzuani kweli bandu yaho wananyasi ma opposition wende waswali haruma omsihiri mtukufu no mji mtukufu wa domoni ya nzuani ya ukakweli wandu wao wende warwa horiho wa hani waonehe hindu shitso hindu kao ngari sikiti hao ya ukaya emara iya hamanda nyi wamezi ebanu nyinga mjoka haruma wa umezi bo mashababi wananyasi wanzuani ngasina raisi sambi hafungwa ngebala ngasina doktori Salami wa doktori ngobala ngasine mwana nyasi bobosha komrujuo mahala yaliyo ekweli nyi wananyasi wanzuani nga mhifadhiyo raliziwizili na utihinrubo juu ya ukakweli wa antu wanu kwa jamba ngwendo wa libere stambi nzuani sha aminukaneka wakaho jumani wajone sema sikitifu madziro ikaundo ya rendwa sambi no wanadamu wapeuwano halafu kweli mashababinga mwendo mwadunge wandu wanzo waje washemezize ledanzi lihundawe mwana mzuani ebanu nyimrende ebanu unumezi ndau ebanu ngamjoka ukawa mezi hatandi kwezi mashababi uswani dwana nyasi mashababi wanzuani wa mji wa domoni ezao tipia do wandu wakausampanya oma opposition wakauswale juma domoni lelo ngarjuzi sao kan faida hindini mzihundrao nyonsi pia nga mtawao haruma majapawa mwendeza nyunzuani na maore izo pia kamtuzi onokana ensi ya hatu irengwa ni mafavalu irengwa ni madiktateri irengwa ni madhalimu shalelo yinu ike hata omwiso mwanama Karimu kange nzuani telefoni yahe irengwa ikanze menyewa ni bandu ya mamiliteri wa vasivili shangari juzi sao mamiliteri ikaunga mjua ukana kamtsuhunwa ngamvao nai ngamnyesho nai madhalimu wahu waudu walu harumaze biro warenga mishahara ya zihu majana napo duyemu boju njiwa na majeshi watiti nyide mjo muhimisoho mabareniho mremwani juwa mremwani mvua izobo mwana jeshi wahunda wandulelo wendo wa mdailieni wanulelo inumwa na jeshi kubalukana ezahunda bapale izode zijo hunda bo mwana jeshi lelo mlelo ulu harumale si walanzuana okaboko lelo hu ani huji gariria hujini kamvu ngwendo warenge telefoni ya Karimu wambengwa nzo wimenye yazime video ikaundo yakaifanya ruma omsiri wa juma wa domoni ala kuli hali tijabo mwana jeshi shangari juzi sao ebanu niwa rumarengensi ya hatu ebanu ngamjo ujua mwende haruma miji mwaswali juma bali hata mreme wa magoma kabati hata taabu showa na nyanyi wa wanonanyi haruma siyasa wandu wanweka wanjia mjini bali haruma msihiri wandu wa bayana mashaka
ya wakundrao ebanu webwa zali wene guvernoma ya hao na mrambi ya msiri mzima mwato wa ikada shasima bahato msiri wa membwa juu kabati mrulo harume mbaye zinu ujuamba hatange ikanda shasima harume msiri wa membwa juu yabole lo inu kamna ujua lo inu mje ho misirini ho mijini hatu raiwa hahema pesa hatu nje mswalize mreme wa magoma halafu lelo sira wa hemi sihiri karna ujuware njo misirini rionesa izwe kaundo zabiriri zonesa zabarindri wangengari mwambi yao nyimba bisa mafundi mko hutubu harumwe misihiri ya hatu ngabo wakati kao ngari jo njo mihirabuni horire mane makode ngari jo unambu waza juba zahani ngari jo unambu waza zanguo za kimafundi zahani ni wandu mbabisa wandu za mafundi mshangiri yawe mbaye zinu mtohanza mrulo kinyume nembaye zinu yarongoleho msirini shembaye zinu ngejojo ja msirini irongoleho msirini zabarindi wako hata nyima ulemau kamjatowa hata ikanda shasimo mijini hatu dabo rajara kubalukana lelo inu na mritendeye bahingari mwambia unukana ngatoka katoka gabo wakati kao gajo mwambia unukana mkeho dingoni kamna ujua maulama wa dini mjemrengensi ya hatu hawana robo mbili hamafavalu bahari ngamjoni kiwa mbabiza bahasha niyezi ya kima diktatui gari mwambia oni ensinu nuya hatu sonti pia kari na ukubali rirengo ritilo harumaitea halafu ile lo inuri woni wandu wahebanu wadwamba hari hamabanu shinuite ya shamtsuje hau shinuite ya shazali yensi hatrin hoka azalingwa ndelo hata 2029 ya jeru diarengea nike mru wa serse zabarindi pokwensi yatu inushintitea shamtsuje shinutsitea shazali banu nyimrende jenyi hokensi ya hatu lelo inujere ngwani wanadamu ritsojwa wanu walanda hubi bongengari zambao indensi ya hatu na mwende mankalie wanadamu haina usikumi safara kapitali ketsuka na mwenje rangubu asubuhi kabatsi mwenje harumwe kapitali ya moronata haba no waza ligawe harumwa misafara ngo pashono ebano misafara ya hao ngojwe na marunda ndaya haukabanu lelo mfaume ekaharu hahenda harumansi yehuja harumale baraza la makansi zirilaushi la hahe yehuja oneso kane muwahe daula hawaswili wa msafara yana ya haja na haende hafanya proje yena ansi fulani garombo mungu bani hizo dizo wandu wakoja waonesa shawa ujinga no utsihindu wa misafara jo shiwina jana itsorwa la marunda harumwe mwana mkomori halafu hizo ndezamba gari hundoma favalu na wajinga na malaba wachiba nwaringwa defendao malaba amandao wachoba nwa defende malaba amandao ngegari mwambiao indensi ya hatu nyimbabiza wandu mko uhe abantu mwambanga mdefendao mbabiza wandu msidocha banu mwe jibu na mdo fanya reaction baba mkasi harmensi ya hatu yin ngam menimishi mbabiza wandu wako hamba ukana ngari hutsahao faridini wa baba hanulio ngari hutsahao jipange emi minlo banu minanyi ema namtso hunlaya hindri mintselewa ebanu lelo ngabatsingo buhamba mru idefendewe mbaye zinu ngutoreyo mrulo Faransa ya ukanaye mparisangu joona shamin lo mina ebanu katsuja ya nonesa izo ya lazima anonese ebanu nyimrendeje nyinyi yaunu mezinda ubiwu siga sibanu na mrilaye sirilo banu mtsambe ukananga ewe mrulo Komori ngotororize mrulo Faransa kango jokomonesa kuja wanlaia bamide ulo banu kwezi swe hizo tidizo rakabidi ke rizinde banu singari joja banu rijeru onesokaya emadhwalimu yarenga ensi yatu waonda warjoja banu rijeri wajibu shatsi mbabiza wandu wanzo mnatike wa mafura
au wanzole dziwala he mwana sikarna ujabanu jerido jibu pasko ngar la tsawe dira ngarjo ujabanu jeri jibu msaidie ngarjo ujabanu jeri jibu belu ngarjo ujabanu jeri jibu Fakiruddin Mradabi ngarjo ujabanu ani dema dhamana dema dhalimu warenga yensi wadu wandu ujabanu rijeri wa kirikite zwekando warendao shati mbabiza wandu waju habo tasi watu hunda mbendu wa halafule lo inuwa jwe yaringo wa defendao wandu bari kwa joko ndende wareme mlango wamba waziri haumba directori haumba ministry haumba depute sisi hoti di horiliyo ensinu ngariko zao inuya hatusonsi pia ekari hunda na naheri yo hatusonsi pia ekari hunda na natabu yo hatusonsi pia gekwezi watukufu mtuhanza ni kemle sheri sala inu bwa Komori haina mruna tsuje babanu masikitifu madziro ya lobanu wananyasi wa hefu rokome ngwanzo wajihisukana ni wodo wa faume ekahena nrongo watu zitendea aboso kazi na udunga no yabo mtende ngwana inuma haminji konfaida reparisa si wana wa Komori banu sikari tutsungwa mru kale lo wananyasi wa hefro ngamtiao kahari mwambe ukana oenda nzuwani wala kwa jamwendeleani ebonge na mtofanya zijoka na faida rihunde mafu nasi wa Komori sonspia batsina wala beso dizorita hao ngekwazi wajibu jabanu jeri wonesa ukaya ngabo wakati rijoure ma opposition Allahu shanga wakati ya bidirkensi banu ridwamba ze kweli yakale lo inu ka opposition wanu wajikubali opposition rekangwa wandrabo rekangwa wa kweli shawadu waloho mtanzani nyima opposition mwanjaho majomani baba inu hatwari yemjuweza hundema opposition wanjaho majomani ekowaze wahatwa wajomba hatungwa wawade ngwa haruma Kongo bahekona na washe hawo waneka wala manga waja wamba ukanabo mjo au bomba vanuri jari rila mangarija rijari uteda honi ya baba hainu ngebidwa rikazewa usiku bahemjomba ulo Kongoni wode kwa ujuhala halaha mashughuli yake yembaba ulo Kongoni wode kwa ujuha halalika wandu mashughuli yake na balaha kabanu baka yaka hamangufo halafule lo position karna ukubali lelo bangu ya hawaju hawata wabari ngwa una mindumi wadi bangu ya hawaju hawata bangu una shihaya bangu ya hawaju hawata bangu una safurwa halafu maudu bajo kanga bajo voti yemindu ya hanyu otso jobona zestoma za hanyu zotso jobona zeswafuro za hanyu zotso jobona mjemri ramene emarahia wajuhe wa separeni hasibabu ndani karangoti jau na mjemke bazimanyine mabani hanyu wanua wanao lelo hau mtawe baka mna ujua lelo inu mjemdo ramene era ya Mkomori vanu ngwaje liando nro warajaru memba na inu bangar jo subutiri mrongoze ni nyima opposition rimwambie vanu karjamba nyihindu sha vanu mru jo urendambi hata hasamaha ekale lo nyima opposition baba numkaba numrumu haina mru akana dhamana no kamjari wasuli shabahanu sha yojo kiri mjetauba harumo wa Komori indemana lelo yinura hima hodingoni mwanyi yojo kiri lelo mjena tauba shangar jokana harumo tarehi nyitsi hindu baka mjarende mwana Mkomori ndrongo itsukaba nubori loba nulelo yinu rirongo wao izo mrongo wao itsukaba nulelo inubora jabanulelo inuri rongo wao izo mrongo wao itsukaba ngasi ndanyi 100% vanu ngari mwangali yao haumrujana kwezi haukaza kifubanu ngambeho mna risala mtiti ye mwanama Presidente Abudumna Nyonyi emna message woi ya mwishilia Abudumna Nyonyi ufanya mpango juzi aminukoa Komoro wenji wa ufelicite sha
mwanama Abdu Mnanyunyi ngamina masikitifu madziru haukahwamba ndrabo uone saru mwana suala la bashari ukana bashari kutsu aminu kana bashari hakomelwa haulwaya baho pirizo ndukado ulwaya na wabudu Mnanyunyi tikamina weho pirizo ila 2023 ila nafanye mezi minane huonwe za kauni hunra ukao tiko pirizo minawe wewe huonokana leba wala hangu lihobolwa alihobo wandu alihobo wa gendarmu wamba beni wa shimali ikawa wakati huo majori uloho prizo yamba majori shafiu wa shimali yabole lwabudu Mnanyunyi woto jawambe ukana mruka do uloho prizo na mimmono zembulio na tilwaru mesaluli ya shambrobe na kaurwaza mbulio Yahudi wasabu Abudu Mnanyunyi ya ukangawe hula sirudisi jatsirengwa sibehwa haruma seluli ya shambrobe mara ya bili mara ya raru kujaka iho maana yundriho kahuroha hunransi she mara ya raru tifanya tsukumeno mweja haruma seluli ya shambrofamu izo pia muka haruma tortuiri nambulio opirizo hula ya Abudu Mnanyunyi sikaho pirizo minawe tende tirengwa abo tirwambulio hasibabu publication zambazi piblewa namba ulanda amino tsindami na janare ngwane ndano arwambulio Abudu Mnanyunyi na weho pirizo ngawe yabo uyenshize mbulio na kauziyesha yabandu lelo Abudu Mnanyunyi zabarindu tsugoja ani kanga wena problemu yaho wena bashari izo zinroji na Abudu Mnanyunyi sha kamru hajabanu mndu nabe nweze kweli ngojwa amba we kuja kahulwa ya haukauka ushinda we fuaria ya security ya kaho prizo alhamdulillah mbabi hiyo we mhodari shasi wa hanjume rikahulwaya 2021 na kaho prizo mine mabeja uzisashamwini sirengwa titilwa selwili kawa tashamwini ye mwengo ni mwandu wakafanya madai ni toloho selwili tifanya nsunne harumwe selwili ya lwe moroni 2021 kautikamina shamuini na farahani ngekwezi watukufu wa Komori yode message na tukanzani behe na ushukuria wanama mabeja banga muaminukana Mungu na jenliye ya mlamweni ba wananyasi mabeja msiuha na wananyasi mabeja ngari kubalio kana mwengoni mwema shababilelo walona wa usubuti ya ushemeza le danzila mtumwa Mungu ezi wa hunrao danyi wananyasi mabeja wananyasi mabeja karitu msamihini homtsambalio hanyu hauketwa maya he shababi ikai mkalantizani kana nyido wandu mjo huja nje mbadilishensi yingu wananyasi mabeja zinuti haki za ndongo mwazifanya mwatambaliana bo wananyasi mabeja sende pirizo 2021 mitiji mndu shamuini minja kahujua swabahu nja kahujua farahani nja kahujua bishara nja kahujua not sende pirizo sababu ndanyi wanansi nashio kananga bajao wanansi wa Komori waje wato we wa Komori marongo ikaondo ya wakanayo matsoni siransi ze haziza hangu lebunjilori kaulifanya ikoni wadu watwania na abo minja kaujua hata mndu ebonge etwama ya hanyunyi wananyasi mabeja ntiri tinze twama betwa mangasina ngiyo nanyi na singari aminiyo wananyasi mabeja izo mwafanya mwarindritsa embaezi ya pewinu mniki wa daraja na singa gasina twama nanyi wananyasi mabeja ngasina twama nanyi karja mwisizani twama bari wono zenkulio zanyi ya ukembae zinu eze nyanzi zao zikodori ndinda zidori ndinde halinu wakafikiru kanangu wajua dangu sazali bongengar aminiyo twama ya hanyu wananyasi mabeja eswa bahwe esha mwine ha sijau Sultane Hedi Mabubakare Msidiwaze
panyido mashababiri mle waoni etwa makejesa wananyasi mabeja ensi nungari jo hikomboa na singari jo honando embabiza wandu wamezi wajole lowe jawe haba nuweridea maudu ngarombo munguri wanike hazi zijoka pandamu anariwambia ukanainde hali eka wandu warengensi wandu ngwale lao releda abare mjifumo remmezi remwenza kufuru wandu tsotsa hazi wandu wamnika batsino kana malapiza inunga rombo mungu oka ousikwe mbabiza wandu wanwa hao banu wade yao wadefandewe mbaezini maudu bajoja daula ya haki bajaezi wandu wanuritsi warende nayi nari warengeri watsashe hazi atusoma rimtsashe mbabanu baloma nevre mema jomliba mshahara mwema ili waone tofauti yaho wajao ni masera warengensi hatu warende sawa kwezi watukufu indensi hatu nari rohe uhara baba nungari wonao zensi za ulimengu wafanyao manifestation zensi za ulimengu ngari wonao ngwaona maji ngwaona mwenje ngwaona lopitali ngwaani ngwendo hazini ngwali wao shatu juru ngwafanyao manifestation ya mbandro ngwikangwe tsahao watso hiparisa ele loko mori karitsina maji karitsina mwenje karitsundra mbendura hala karitsina rizihundrao tsilopitali tsimsomo ngeyabo zabarindi nilitsojo juwa rasapare ni rafanya mandamano ejo kaufaya hafa ejo kauvuka ya jo kauvuka ya eshi harumo wajao ili ya hundana na khairi na nema eno wana banu lelo inunga ritirao harumo ite ya zabarindi ebanu anu wandu hindi no warita harumo shetea na banu emasikitifu madziro nikomona ninayo lelo inema militeri watije mbangu washangazo wandu babanu ema militeri wanu kwaja tsaha wanashe ma militeri walola ijeke walolana shahina militeri ngojo porsa halola mjini halola mwanamshe civili ngebanu wanunge bidori ware za barindi wandu wabidiri ware za barindi kwa inetsi yatu yatu sinao izo rambao rishemezao ngari washemezi zao bao do waonao tabu rahana simaranya minga muhisi ngam aminukana ze tabu za mwanajeshi mtiti izongizo nziro rahane zangu wallahi izongizo nziro rahane zangu gekwezi watukufu ngam mrongozoni mashababi wanzuani sipia de mashababi wanzuani wanikiwa wana robo mbili wanzo wasapanye wananyasima opposition walonzuani ngari mwambia unukana henye 2029 fuma banga manzao turnanti nsijamrumilwa haula bana ujinga ba wahundaze faida wala labahanu warua maraiya mka yabo sambi harumwenzuani lelo nyi maraiya lelo manzo msampanye wananyanyi wanzo waje wa mdailieni ha kamtaundaze faida za sambi waundaze faida za sambi wanzuani wandu jina he maraiye msijamramenewa ni madhalimu ni makriminali mwambanga mliwa wanarobo mbili ya ujekele lo inunga manzo mde opposition waja nzuani wamtoenda maweshilia na mdaze shamsili warobo mbili mwambekenga mwendo mwende mwasampanye wananyanyi henye feratasyo wananyasi wanzuani henye kama ndo endele namna inu 2029 ya turnantijo ka ujanzuani siwa mwando rijo hii sampanya siwa mwando rijo hii tamtsanga ngari jo hii tamtsanga wanaharamu wanuwarudi warenge wendele noitsende nzuani ngari jo hii tamtsanga etsije nzuani ya turnanti ya 2029 kanyi kamtsuo no kanaba pale haralwa hitwa woma na nyanyi boma militeri wananyasi wanzuani kamdiwa za tarehe ya 2020 ya hendimu izo pia kweli njamrudi mshangirie mafava luha mandano izo dizo mwanao masulaha wange singarambawi ndensi hatu inu densi hatu ngari kozao sonti pia
ndiye kwezi watukufu wa Komori batika mle ngamtsauze sama za hangu ho wakati kaudo na mrenge yaoni yuo ngamjo unsamihi na umboshelani marhaba menji ni wandu ikaundo mwaka hundunga heze fikira nchashi za hangu he maarifa machashi ya hangu na jabanu njeni wonese le danzi kaundo nlionao harumu wanadamu ikaundo wamba ngwa waniliyawe mwanamkomori kaundo yako zao mwengenga mumbosholo ni marhaba menji vatsina udiwa za wananyasi wa Haitian Libre de Comore habar za Comore asemsambeni Comore dunanuzu nane ze sitimba nambali ziko urenga ze live za hatu ili zitambaze Mwenyezi Mungu na jenlie ke omji wa membo ajua mitsami huli mjikao dona zalhania nguna jeleke mbabanu walio ngwa wanono vatsina udiwa za omjijirani mjijirani wahangu nado mji waku wa mitsami huli wemani ya mitsami huli wela mitsami huli Mwenyezi Mungu na jenlie bangwa mafsanko wa pijani ya mitsami huli twaifa mitsami huli Mwenyezi Mungu na jeleke mijiyo ngwa wanono mbabanu walio roalo bonze roalo hundani vatsina udiwa za omji mtukufu wahangu nado mji wa Nsujini ngome nguna jele komba banu walio ngwa wanono yabongedo humlahani eze ntosa za salamu za hangu nambe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngarjohona na wakati wasatsena ikahala kalmauti harriza ze jama pia salam ahsantun marhaba menji